sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngeg iti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko a dangdanggan. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak, no di ket maipapan iti inak a naparabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyat ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga di ta nakamalukong amasida, mami. Ipan ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asidaan dagiti kakasinsin mo. Manan? Katnoy ni kanyo mat ida-idi kalman. Ikanyo manan ida? Katwan maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor ka iti padam a tao. Nangro na katawan mo't sabsabali. Wen ngam agromda nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga agtrabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itadyo. Ado nga rod mo't tiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan maysa, sayang mo't no jak itad daytoy. Sigurado amabang listumanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta mo't tantirinugyan nyo ang negosyo yo, kabagis? Mayat mo't laeng ka di. Kasi na po Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na lang, tamasapul min samatan ti mangalay ti kadwami. Saan may ngamin na nakabagalan kinibakit? Adoon na yan ti matrabaho. Ay kat mangala kayo ngaminan na ititangdanan nyo. Iti kasta saan kayo unay amarigatan. Wan nga rod, amangan no adamom kabagis. Tay kumaamu na tagmaneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawan. Awan mo't laang trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mo't apakitang danan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tao may dakpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabagis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Anta ka di bagayo? Wen, kayat mo tagtrabaho. Ay katuan anti. Basta dyan nalakakan nalagan laeng, kaya't ko Wen, dalagan laeng at trabaho day chay kanakan. Anya nga trabaho day tanti. Agsapsapol ni uncle mo a James iti tangdanan na nga aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ha? Ay ko, kita ito anti. Adapay ngamin ar-aramiden mi Jedaya. Kasta aya. Wan anti. Sige, mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramiden nyo kaanakan. Wan anti. Di matagsapsapol ka iti pagtrabahwam, dayan? Wan manang, apay, adam mo? Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Ag-apply ka na. Ay, katulong mat. Jay ko ma-staff iti hotel wano cleaner kas jay. May mayat adenggan. Ganti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka ngamin anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso?
Naku namon manang, ken maysa, jak kayat ti agbalin akatulong. Malusya nga kun ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Diyak kayat tag katulong. Jay ko mapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaang. Nanang, ang mga no dapat kwartayo dita. Mangitid kayo man itigatang ko itigatas kindaya per tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam, itiigatang mo itigatas kandaya parti anak mo. Imbis asyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to inton makasapulak iti pagtrabaho. Ay nakaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw ton tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ni nanang mo. Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Yo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Masadutak nanang. Hanya, Ken maysa, nakababayin taglako iti pandisal. Amangan no makita dakdag iti barkada. Ket birngasan dak tupay iti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya parti anak mau. Saan akasta aday tala ang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasi man ta pumarbangon na mariing. Oho. Ora o awan mo't ket no nagganas ti maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa'y, mami? Ang mga nuinton bigat pa'y. Apay ka di. Mangtad kanto man iti sangaripo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Itad ko kinidayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostominton bigat. Dumaw dawat iti gatang da iti cake. Ay, una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wan, iso nga ikan naktuman no maalam ti sweldo manak ko. Tani, jakpay mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapol nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay, di dala mabain adumaw dawat kada kayo? Adday ta ka manen ako nanak ko. Madi agim imot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumaw dawat da. No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan, kasjay. Once in a blue moon a makuna. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga ulila dan iti ama. Tulungan talat taidan aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, sul! Naa, unay mo daytan a panagtig-ab mau. Yeah. Mangagpayan dagiti karuba. Ayot na busugak nga rod mo titikas taon ay nanang. Nagapwam man nandaya. Secret! Ay ayabanda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napang ko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong man ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo, si mumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan, ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas amasida. At day ta kayo man ako nakon. Sirmunan dakmanin. Di ka lang sumana ko. Pumanawak man lagan. Naa, nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustom! Hoy, Rustom! Oo, Insan Michelle, si Mangpat kamit gaya man. Kunak no adda ka pa'y lang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, insan? Sagpaminsan laang mat. Kat, ayan tay pasalubong ko ngay, Insan. Napanak laang nagtur, insan. Sa anak ang nagabrod, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay, kat oray Apay, awan lat na ba't batim ditan, nga oray Singapore dollar lang ko ma.
Awan insan, naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay katagpagatang ka nga ruden ay iti soft drinks insan. Tamaramanan tayo man mati sweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukub kuket. Ha? Ay katwan Day talaga yam. Atoy. Ingka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta merendaan tayo insan. Ayos! Day takati kay kayat ko kan kainsan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan! Ingka gumatang iti tinapay kan soft drinks tag merienda tayo man. Si kangaminan at timapan insan. Masadutak insan. Kin may sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit nito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba simbangpet? Saan ayan na pang kanagtor? Wan, ngam nagawid kaming matlaang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kaming tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo iti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Taoray siya kung ti makaamo iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket kin accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamod gayam. Kunak nung nalakalaan. Nalakakit di daytan nangingina ano ag agency ka. Bayamon? Pag inumilangan. Ayun gayam, ang mga no, dakit di barbaryam di tamanang. Mangted ka man, iti pang gin. Jin, kunam? Wen, aginom tayo man gedi, tani, awan aramid. Anyan, imal aldawan, Jin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mutin iti pang pulutan, kan pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita amtin share ni insan janin iti Facebook na mami. Anya ti in-share na anak ko. Daytan ni basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditi in-share na anak ko. Husto mo't. Kaya't na nga umangat wano umasensoda nga kakabsa. Kasano ko mga umangat when no umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Day tala ang mangnamnam ay tikukuanda. Ay natila pa kasigsikuram mo't si ka Michelle. Bayam ka dila ang ida anak ko. Iso nga rod mo't ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden da ti kay kayat da. Komentak tupay. Na, anya kumangay ti i-comment mo. Agagat kayo nga minatap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay mami? Ibagbagak la ang tipud no. Bayamon kunakmat. Aw-awatom ka dilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Nay, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Day tamo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyaw. Ay, dyanin! Ingka mangisa ang aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo tani. Adako ko Rustom, ingka mangisa angan. Nayunam ti ilutom ta ang mga no agawid ni Uncle yun ton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun mo damdaman ton. Anya sa papay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sikapay lang timapan mangisa manang dayan. Adda kukuak. No asino ti ubeng, isu ti mapan. Di nakdisturbuan, tamadama ti panagay-ayam ko. Agay ayam akmutlan. Ay nagalas ketikas ta nga ugali yon. In kayo agluto na. Malmalwon kayon sa langaw. Tap na amok langarod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minen Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. Adda nga rod kukuak. Ape di kay makawaawat. Amala! Tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan yaw ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek. Tawan mo sir-sirbiyo nga inanak. Makauma kayaw. Oh, Uncle James. Naimbagman ta nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga Pasaya at matlata ka na kan. Da kayo nga Kumusta kayo matan? Mayat lata mo tanggal. Dumanon ka ata aginom tayo. Madam matitagay may di talikod ti balay. Na, bigbigat yung madamatitagay yo. Uwan anggal. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Aduda anggal.
Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan, mapantay dyan da. Nabayagan nga insardeng ko ti uminom itara. Ay kat, oray di ka uminom, uncle. Umay ka laang maki-istorya. Agpulutan iso. Ado tilamas a pulutan. Adapay igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. Adda ka din ita. Awan, uncle. Amangan no da dita balay da. Sige, tamapan ko man nga rod kita, hindi ta balay da. Sige, uncle. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama. Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Nalukoy mo man lang ka din ni Julius. Saan ka bagis? Ado matirason na. Imbagak mo't lang ka darostom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Di dan sakit agtrabaho. Ay, una yan dagijay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwartaan. Ay na, diakon mas daw ka bagis. Kat no inyo ubing damot ngam hindi kas diyang ugali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Ngam talagan sa nga awanin namnama. Kas diyay da na talaga. Na ito lang dan ti kinasadot da. Himawag ni Auntie Leti itay, mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano da insan Janin. Anya ka no timbagan na. Ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabroad. Apay, agabrod ka no ayan ni Julius. Jak amo mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay ka no timbagan ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinungbatan? Itid na laang ti daga apagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali dagita at tao. Di da katagyaman tay kanda ida iti pagbalayan da. Wan nga rod Dakkel aba nagdayjayan. Ay, talaga di agpanpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Ay, una yan. Ante Veron, puludak man bitilugan nyo. Sa dino ti papanamay. Mapan kami makibasketball ije kabangi ibang nga barangay ante. San kami ngamin nga umanay iti motor. Nanginamot arkila. Isuan na panunot ko nga umay buludan ti lugan nyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulot tilugan, tausarak? Ne, ada ka maggamit ni tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabaho ita, ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida ti lugan. Napatpatag ti papanak, mami. Ag-commute kayo laangan, Rostom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay mo detan manang Michelle. Para maminsan laang mo tabuludak ti lugan nyo. Iparit yung paimot. Saan ko nga iparpari tilugan, Rostom? Kan maysa? Saan laang matanam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adu pa'y tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali manang. Kat gagasak mo't sakbay nga isublik. Uhu, gagasan nga. Dinak man ululbudan si ka, Rostom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammu kon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rustom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga nuibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usarin nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Manipod idi imbagak ti kasjay, saan dametten nga umay dito'y balay. Lumabas-labas dalaangan. Dandani di dapayan kayat atalyawan ti balay mi no kasjay alumabas da. Makitkitak laangan iti my day kan post da iti Facebook ti kanayon a panaginom da iti arak. Kanayon damat laang adumayo iti basketball.
Nukas jay ang mga bakda iti sugal, sigurado met alayos ti arak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Nasaya at met tanay turad mo nga imbaga ti kasjay. Tano saan, amangan no agtultuloy paylaang ti kasjay nga ugali da. Bareng no makapanunot dametten ket baliwandan ti kasjay nga estado ti panagbiagda. Angem no talaga adida kayat ti agbaliw, adametten kadakwada dayjay. Kunada nga ruden, kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. Alakastan pagayam, Michelle, ket pagyamanak matunay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.